Hola, vamos a empezar a clase de pilates do miércoles, día 13. Recordaros que polas mañáns tedes aeróbic, esta semana de 5 a 6 tedes pilates, vale? Pois veña, vamos a empezar a nosa rutina diaria preparándonos de pé dereito, separando as perniñas anchuelas dos nosos ombros, pés dereitos alineados, vale? Pernas estiradas, brazos sueltos, ombros abaixo, un pouco retrasados, peito algo aberto, e o cuello estirado, pero non por adiante, vale? Un pouquinho largo por atrás, que a sensación de que nos están estirando, vale? Entre a columna e o noso, vale? Que nos tiran por un extremo, arriba, e polo cóccix, polo saco por aí abaixo, vale? A sensación de que nos estiran. Pois nada, esa é a nosa postura para empezar a coller aire polo nariz, abrir ben esas costillas e soltar aire simplemente despaciño pola boca, canalizando o aire e non soltalo de repente. Pola boca, vale? E coller aire polo nariz, hinchar ben o peito e soltar o aire despaciño pola boca, facendo unhas respiracións fluídas, non bruscas, nin repentinas, nin moi forzadas, vale? Collemos aire polo nariz e soltamos despaciño o aire pola boca, hasta vaciar completamente todo o aire dos pulmóns. Collemos aire pola nariz e soltamos aire despaciño pola boca. Vale? Desta maneira simplemente collemos aire e soltamos aire despaciño pola boca. Vale? Vamos á última repetición, collemos aire e soltamos aire despaciño pola boca, vale? Esta é a maneira que temos de respirar, pero ademais disso hai que activar unha serie de músculos da nosa barriga. O primeiro deles é simplemente meter o ombligo para dentro, barrigiña para dentro, vale? Pois veña, collemos aire, simplemente, de momento relajamos a musculatura da barriga, metemos a barrigiña para dentro, aguantamos, mantémola apretada, mentre soltamos o aire despaciño e pola boca. Vale? Relajamos a musculatura da barriga para coller aire, hinchamos o peito, metemos a barriga para dentro, aguantamos a apretadiña e soltamos o aire despaciño pola boca hasta soltar todo o aire. Para relajar sempre a musculatura cada vez que collamos aire, meter a barrigiña para dentro, mantemos apretado e soltamos o aire despaciño pola boca. Collemos aire, peito aberto, pernas estiradas, barrigiña, ombro no seu sitio, brazos e cuello, vale? Apretamos o ombligo, mantemos apretado e soltamos, repito, o aire despaciño pola boca. Relajamos a musculatura da barriga para coller aire polo nariz, abrir ben esas costillas, hinchar o peito, metemos a barrigiña fuerte para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño pola boca, que nos leve tempo soltar aire, vale? E repetimos dúas máis. Collemos aire, barriga para dentro, mantemos apretado e soltamos o aire despaciño pola boca para facer a última. Barrigiña para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire, última vez, vale? Olvidámonos de momento de meter o ombligo para a espalda, despois xa o activaremos ao mesmo tempo que o demás que vamos a practicar agora, e agora vamos a activar outra musculatura, tensar unha musculatura, simulando, facemos forza simulando que estamos no baño
facendo unha lixeira forza que empujamos, vale? Pois esa é a maneira. Veña, pois corregimos postura e collemos aire polo nariz, empujamos simulando que estamos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos apretado e soltamos o aire despasiño pola boca. Relajamos para coller aire, empujamos unha lixeira forza, mantemos tenso apretado e soltamos o aire despasiño pola boca, vale? Sempre tendo a postura ben alineada, desde pés a arriba de todo, a nosa coronilla. Relajamos a musculatura para coller aire, inspirar polo nariz a abrir ben esas costillas. Empujamos, como se estiveramos no baño, apretamos, tensamos e soltamos o aire despacito e non relajamos hasta de novo volver a coller aire. Volvemos a coller aire, empujamos, mantemos e soltamos o aire despacito pola boca. Relajamos e repetimos 2 veces máis, vale? Collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, empujamos como se estiveramos no baño facendo unha lixeira forza, aguantamos, corregindo a postura, soltamos o aire despasiño pola boca, relajamos, última, collemos aire, aguantamos empujando e soltamos o aire despacio, soltando, 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 aire despacito, vale? Olvidámonos ahora de activar esta musculatura e centrámonos ahora en como a maneira de contraer a musculatura pélvica, vale? De suelo pélvico. Si antes simulábamos que estábamos no baño facendo unha lixeira forza, ahora imaginamos que estamos durante e queremos interrumpir na mitad, vale? Pois aí contraemos o suelo pélvico e apretamos os glúteos, vale? Cerramos aí todo baixo. Corregimos primeiro postura, vale? Volvemos a coller aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, cortamos a janadeira do baño, apretamos glúteos, mantemos tenso e apretado aí, mentre soltamos o aire despacillo pola boca, hasta vaciar todo. Relajamos a coller aire, cortamos a janadeira do baño, apretamos glúteos, mantemos e soltamos o aire despacito pola boca, repito, que nos leve tempo soltar aire. Relajamos, collemos aire, hinchamos ben o peito, cortamos a janadeira do baño, apretamos glúteos e soltamos o aire despacito pola boca, vale? Esta maneira de contraer o suelo pélvico. Relajamos e repetímoslo 2 veces máis, collemos aire, peito aberto, cuello estirado, brazos, pies alineados, separados, contraemos o suelo pélvico, glúteos, soltamos a musculatura contraída, vale? Soltamos o aire despacito. Relajamos e facemos a última. Contraemos, apretamos, brazos, peito, pernas e cuello e a soltar aire despacito que nos leve tempo con esa musculatura contraída, vale? Si antes o descompuxemos parte por parte esa maneira de activar a musculatura, o que nos interesa hasta o final da clase é activala cada vez que soltamos aire ao mismo tempo todo, vale? O sea, que collemos aire que a musculatura da barriga do noso core relajada, pero cada vez que soltemos aire temos que ter toda contraída. Metemos barriga para dentro, además deso empujamos como se estiveramos no baño facendo unha lixeira forza e además deso contraemos o suelo pélvico e apretamos glúteos, vale? Todo ao mesmo tempo. E practicámoslo ca respiración. De momento relajamos todo para coller aire polo nariz, vale? Contraemos suelo pélvico, empujamos, barriguinha para dentro, glúteos todo apretado e soltamos o aire despacito pola boca, vale? Relajamos todo en bloque para coller aire,
Apretamos todo fuerte, mantemos tenso todo, barriga un pouco suelo pélvico glúteo, soltamos aire despacillo, que nos dá tempo, para relajar toda a musculatura, collemos aire, apretamos todo fuerte e soltamos o aire con todo ben contraído. Vale, relajamos, collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, contraemos todo fuerte e soltamos o aire despacito pola boca. Relajamos, quedamos con esta forma de respirar en toda clase. Apretamos todo fuerte e soltamos o aire despacito pola boca, vale? Repetímoslo 2 veces máis. Collemos aire, ca musculatura relajada, contraemos todo fuerte e soltamos o aire despacito pola boca. Vale? Relajamos e facemos a última. Collemos aire, tensamos todo, contraemos todo e soltamos aire despacito pola boca. Vale? Pois esa maneira que nos quedamos a partir da clase, vale? En toda a clase, salvo que o diga só en digo espalda. Se digo contraer todo, é contraer todo, vale? Barriga, un pouco sobre o pélvico, glúteos, todo, vale? Pois veña, vamos a empezar a practicar a respiración, a combinar a respiración co ejercicio que toque. Simplemente vamos coller aire, elevamos hombros, escápulas, arriba, vale? Collemos aire, apretamos todo fuerte e soltamos aire descendendo ombros, brazos, escápulas con todo ben contraído. Collemos aire, apretamos todo fuerte e soltamos aire descendendo ombros, brazos, abajo, vale? Simplemente elevar ombros, escápulas collendo aire, que temos un gesto pequeno, un recorrido pequeno, apretamos e soltamos, ca musculatura contraída, vale? Collemos aire, elevamos, contraemos todo fuerte e soltando descendemos brazos, hombros, escápulas. Repetimos últimas. Contraemos e soltamos. Aire despacillo. Última, collemos aire, apretamos e soltamos. E desde esa postura vamos a facer o giro completo de hombros, vale? Vamos coller aire, apretamos todo, hombros adiante, arriba, o medio, atrás e abajo, círculo completo. Collemos aire e vamos atrás, arriba, adelante e abajo, círculo completo hacia adiante ahora, vale? Volvemos coller aire, apretamos todo fuerte, hombros con todo ben contraído, sincronizamos movimiento, respiración e activación de musculatura. Collemos aire, apretamos fuerte, atrás, arriba, adiante e abaixo. Volvemos coller aire e vamos. Vale, 2 máis. Collemos aire, apretamos, soltamos, última, apretamos y soltamos, ¿vale? Corregimos postura, collemos aire, subimos, os brazos separados, anchura dos hombros, ben arriba, apretamos toda a musculatura, palmas que miran ao noso muslo, peito aberto, cuello ben estirado largo para atrás, como se nos estiraran, simulando que estamos colgando dunha pequena corda, unha pequena tensión que nos tira o cuello hacia arriba, vale? Collemos aire, apretamos fuerte, giramos, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello con todo ben contraído, soltamos aire, baixamos brazos, manso muslo, vale? Collemos aire, subimos brazos, chegamos cos brazos arriba, acabamos de coller todo o aire. Apretamos, empezamos a soltar aire a medida que baixamos brazos, vale? Cuello estirado.
empezamos a coller aire. Apretamos, peito, cuello ben estirado, soltamos aire. Collemos aire, soltamos. Dos más. Una. Apretamos, palmas, peito aberto, sin arquear la espalda, musculatura ben contraída, cuello ben estirado, brazos ombros na última. Apretamos, peito, cuello estiradiño, e baixamos. Volvemos a coller aire, abrimos brazos, palma, peito, contraemos musculatura, doblamos rodillas, pés de frente, cuello estirado, peito aberto, ¿vale? Vamos hacia un lado, cogiendo aire, rodillas algo dobladas, contraemos musculatura, empezamos a soltar aire, tronco, brazos a cuello, de frente, ¿vale? Cogemos aire, rodillas algo dobladas, vamos, leixos, tronco, brazos a cuello, apretamos toda a musculatura e devolvemos tronco, brazos e cuello. Collemos aire a un ladiño, apretamos e soltamos. Aire despacito con musculatura ben contraída, vale? E facémolo unha vez máis por cada lado. Unha por un lado, apretamos, soltamos, última, apretamos, soltamos, cansan nosos brazos, descansamos brazos, vale, estiramos piernas, vale, corregimos postura, porque desde aí, parejilla, peito aberto, brazos sueltos, hombros abaixo, cuello estirado, vale, a columna vertebral, vale, vértebra, vértebra baixamos, vértebra, vértebra subimos, simulando que abrimos unha corredera e que encerramos, vale, veña, corregimos postura, collemos aire. Ahora solamente ombligo a espalda, ¿vale? Deixamos baixar cuello, barbilla o esternón, hombros, adiante, brazos sueltos, doblamos un poquillo as rodillas e vamos deixarnos caer soltando brazos, cuello e musculatura da espalda relajada, ¿vale? Porque desde aí collemos aire, metemos a barriga fuerte para dentro e vértebra a vértebra. Vamos subir. Vértebra, vértebra, peito aberto, barriguilla, cuello no seu sitio. Collemos aire, ombligo para dentro, baixamos cuello, adelantamos hombros, colocamos brazos, redondeamos a espalda, vértebra, vértebra, baixamos. Aí. E desde aí collo aire, apreto fuerte a barriguilla, e veño colocando as miñas vértebras de abaixo arriba, cando chego aos meus ombros coloco, e cando chego ao cuello por último, coloco tamén, vale? Temos que dominar, o movimiento do noso cuello, a nosa postura corporal, a nosa espaldilla, parte a parte como baixa, brazos, ombros e cuello, e desde aí collemos aire, apretamos barriguilla, subimos e corregir a nosa postura diaria, quitar tensións. Veña, collemos aire, barriguilla para dentro, facemos o suevillo, este ejercicio podemos facer sentados, nunha silla. Deixámonos caer adiante, aí. Tenéis as rodillas algo dobladas, acordarse, e desde aí collo aire, apreto fuerte e subo, vértebra. Ben importante este ejercicio, corregimos postura de hombros e de cuello, dos más, collemos aire, barriguilla fuerte para dentro, baixamos cuello, deixamos caer hombros, brazos, e vamos abajo, veña, suelto, quitamos tensión de espalda,
Desde aí collo, apreto forte a barriga e coloco a miña espalda no seu sitio. Vale, fago a última, collo o aire, apreto a barriguinha, soltando, Descoloco a miña espalda, flexiono, adelanto vértebras, collo o aire, apreto a barriguinha e subas, parte a parte, centro-me, penso, atento onde vou, o que me falta, canto me queda, e se están correctamente ben colocado, vale? Estiro pernas, e ahora, veña, vamos a centrar un poquinho, aí, a forza das perniñas, veña, barriguinha, peito, hombros, cuello, veña, collo aire, musculatura ben contraída, doblo rodillas, pelvis ben hacia atrás, espalda reta, collo estirado, brazos a altura dos hombros, peito aberto, solto aire. Collo aire, preto, solto aire. 2, collo aire, contrario, solto aire. Collo aire, preto, solto aire. Collo, contrario, fuerte muslos, solto, vale? Collo aire ventre su, contraio toda a musculatura implicada na miña barriguinha que practicamos antes e solto. Veña, 2 más, preto, 1, vamos a última, preto y última. Vale, descanso. Bom, do mismo pé dereito, pés alineados, dou un paso atrás, planta do pé ben apoyada da perna adelantada, tacón levantado da perna retrasada, eso sí, apuntando os dous na mesma dirección, vale? Unha vez que estón, meto a miña barriguinha, a miña espaldiña, o meu peito, os ombros e o meu cuello no seu sitio, vale? Aí estou. Estiro brazos, collo aire e ao soltar baixo a rodilla, con todo ben contraído, subo brazos arriba. 1, collo aire, preto e vamos. 2, collo aire e ao soltar. 3, collo aire, apreto. 4, collo aire, solto. 5, baixo o rodillo un pouquinho, última. Vamos. E 6, vale? Como paso variante e fago por outro lado, vale? Corrijo postura, hombros, peito, barriguinha, cuello e paso atrás, vale? Unha vez que estou ben apoiado, pés apuntando na mesma dirección, coloco a miña barriguinha fuerte, a miña espalda alineada, meus ombros, o meu tronco ben recto, cuello estirado, brazos adiante, peito aberto, e desde aí collo aire, e ao soltar, bom, para arriba. 1, collo aire, e ao soltar, 2, collo aire, subo, solto aire, musculatura da barriguinha ben contraída, 3, collo, e vamos. 4, e vamos. 5, última. Y 6. Vale. Paso adiante. Centro un poquinho nas pernas atrás. Da musculatura das pernas atrás. Entre detrás da rodilla e o noso glúteo, vale? Doblo un poquinho as rodillas. Barriguinha apretada, peito aberto, collo estirado. Brazos sueltos, collo aire,
estirado, brazos perpendiculares ao suelo, vale? E desde aí collo aire, apreto fuerte e ao soltar, subo con a espaldilla recta, todo ben contraído, meto totalmente recto, brazos no seu sitio, peito aberto, e cuello estirado para atrás e miro de frente, vale? E desde aí collo aire, reto fuerte, e bom. 2, collo aire aí abaixo, e solto. 3, contraio. 4, preto. 2 más, preto. Vamos. Hacemos la última. Ahora vamos con la espaldilla recta, ¿vale? Preto. Subo. Estiro, pernas, ¿vale? Pues veña, vámonos a tumbar boca arriba. Vale, vamos a meter os pés separados a mínima distancia como se tuviéramos de pé dereito, vale? O mismo. Que non abren hacia fora, nin hacia dentro, dereitinho, rodillas ben dobladas. Vamos a apoyar a parte baixa da espalda, vale? Aí. E xa non movemos. Non modificamos a postura do noso sacro para non alterar a nosa parte baixa da espalda, vale? Se temos ben apoyada, pois xa non se move nada máis. Pero sí que vamos apoyando o resto da nosa espalda. Ombros ben atrás, rodillas ben dobladas, cuello ben estirado, dedo das mans entrelazados, mans detrás do cuello, codos ben abertos, cuello ben estirado, parte alta da barriga, vamos a traballar, veña. Collemos aire, apretamos barriga, empujamos suelo pélvico, soltando aire glúteo, subimos despacillo, codos ben abertos, cuello relajado, miramos rodillas e mantémonos soltando aire despacillo, mirando esas rodillas para relajar musculatura, coller aire e irmos hacia atrás, cos codos ben abertos. E ao soltar apretamos fuerte e subimos a mirar as rodillas, os codos ben abertos, aguantados. Collemos aire, vamos. Apretamos fuerte, subimos lentamente cuello, quedando na parte máis alta, soltando o resto de aire. Aí non subimos moito, só levantamos os ombros a unha parte, non toda a escápula, a parte alta, quedando apoiada a parte baixa da nosa escápula. Apretamos arriba, cuello relajado, repito, codos ben abertos, todo ben contraído, quedamos mirando rodillas. Apretamos, soltamos, aire arriba, veña, collemos aire, baixamos, apretamos fuerte, todo ben contraído, barriga para dentro, empujo suelo pélvico, glúteos, incluso muslos, todo ben apretado. Veña, facemos últimas, preto, una. Vamos a última, apreto, e subo. Vale, vou hacia atrás, cruzo unha perna dereita, por exemplo, sobre a miña rodilla, apoio ben a espalda, collo aire, contrario toda a musculatura como antes, pero ahora vou levantar o codo contrario desa perna que teño cruzada, levo en esa dirección, non vou moi lexos, non vou moi alto, levanto o ombro, pero a escápula totalmente non, manteño máis ben contraída a musculatura, mirando esa rodilla. Collo aire e vou atrás. E ao soltar, polo mismo lado, non vou moi lexos ni moi alto, que teño que ter claro que a miña parte baixa da espalda está totalmente ben apoiada, a musculatura da barriga ben contraída, ben fuerte e que me dá estabilidade ao meu tronco, vale? E vamos. Solto aire arriba, contraio toda a musculatura, 3, e veña. Apreto.
penúltima, vamos a última, vale, quito esta perna, e vamos por outro lado facendo a mesma operación, cruzo, planta do pé ben apoiada, rodilla ben doblada, sacro, parte baixa da espalda ben estable, cuello estirado e relajado nas nosas mans, veña, desde aí collo aire, apreto fuerte toda a musculatura, barriga, empujo, glúteo sobre o pélvico, levanto e vou un codo en dirección un pouquinho a rodilla contraria, aguanto, non moi alto, teño que prestar atención a miña parte baixa da espalda, se a teño ben estable, ben apoiada, ca musculatura da miña barriguinha ben contraída, soltando o meu aire despaciño e quedando na parte máis alta, mirando esa rodilla mentre acabo de soltar todo o aire despaciño, acordarse, Tamén con o aire despaciño ir abaixo, Preto, solto aire despaciño, veña, collo aire, contraio, arriba, veña, apreto e subo e repito, últimas, unha, veña, vamos a última, preto e subo. Vale, vou atrás, quito as mans, palmas ao suelo, saco esa perna que a tiña cruzada, corrijo ben a postura da miña espalda, pés, rodillas, suspendo unha rodilla en ángulo recto, suspendo a outra rodilla en ángulo recto, vale? Aí, espalda ben apoiada, peito aberto, ombros ben, colchoneta, brazos firmes, levanto o cuello, estiro, e aí, vamos a centrarnos unha pouca, ahora, este ejercicio na parte baixa da miña barriga, vale? Collo aire, mantiño unha suspendida mentre baixo a outra doblada, vale? Apreto a musculatura da barriguinha e subo lentamente, soltando aire. Unha, collo aire baixo, toco, apreto fuerte a musculatura e subo lentamente, vale? Aí, peito aberto, collo ben estirado, collo aire baixo. Veña, ejercicios moi fáciles, para todos os públicos. Collo aire, apreto fuerte e arriba, solto. Collo aire baixo, apreto e solto aire. Veña, collo, unha por cada lado, apreto e solto. Última, apreto fuerte e solto aire. Mantéñome aí, se aguanto as miñas pernas, se non, baixo unha e baixo outra. Relajo un poquinho esa musculatura, vale? E volvo a subir e volvo a subir. Porque, desde aí, collo aire, vou as dúas pernas hacia un lado, levantando, despejando unha parte da espalda, pero non os ombros nin os brazos, E ao soltar aire, con a musculatura ben contraída, tenso pernas, aguanto aí fuerte, collo aire aí de medio lado, e ao soltar todo ben contraído, solto aire lentamente. Veña, collo aire vou hacia outro lado, preto fuerte, solto aire. Collo aire, preto e solto aire. 2, veña, preto, solto aire, aí aguanto, vale? Collo aire, preto e solto aire. 3, e vamos. Brazos firmes, hombros arriba, apoyados, preto, al medio. 4, unha por cada lado, veña, preto, 5, última,
collo doblo rodillas, non a xunto al medio. Pero agora baixo unha perna primeiro e despois a outra, vale? Aí descanso as miñas perniñas, pero vou subir unha perna arriba, a outra doblada, en peito estirado. Peito aberto, collo estirado, vale? Collo aire, baixo esta perna tensa estirada, co empeño estirado, aí non moi abaixo, vale? Non despejo a miña parte baixa da espalda da barriga. E ao soltar aire, arriba a barriña ben contraída, punteira hacia min, e aguanto un pouco mentre solto aire. Una, veña, collo aire, apreto, dos, apreto fuerte, tres, vamos, apreto, solto aire ao subir, punteiro hacia min, peito aberto, espalda ben apoyada, cuello ben estirado, brazos firmes, 5, e veña, 6, e vamos, última, vale, descanso, vale, correjo postura, bon, ca outra perna, veña, vamos, tenso perna, estiro empeña, collo aire, baixo, veña a espaldinha ben apoyada, non arqueo, apreto fuerte, solto aire, perna arriba, punteira hacia min, una, collo aire, apreto fuerte, dos, e vamos, apreto, tres, e vamos, apreto, solto aire, punteira hacia min, aguanto, 4, correjo postura de cuello, brazos, hombros, pé de apoyo, rodilla ben doblada, e veña, collo aire, estiro, espalda ben apoyada, aí, dos más, una, vamos a última, apreto, vale, descanso, vale, vamos un algo fuerte, corrijo postura, suspendo rodilla, levanto cuello, miro esa rodilla, si me molesto cuello, vou un pouco atrás, pero se non aguanto, collo aire, vou brazos atrás, palma que mira unha a outra, pero tamén estiro pernas. E ao soltar aire, traio as rodillas lentamente, subo brazos, giro palmas, abro peito, as mans cerca do suelo, palmas que miran, non chegan a tocar os brazos, rodillas en ángulo reto e aguanto. Collo aire, unha palma mira a outra, medida estiro pernas, tensoas, brazos ben atrás. E ao soltar, traio moi lentamente, soltando aire, todo ben contraído. 2, peito aberto, cuello suspendido, collo aire, e vamos, despaciño, 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, e 6. Baixo brazos, baixo cuello, estiro, miro hacia arriba. Descanso unha perna e descanso a outra. Vale? E desde aí collo aire, contraio a musculatura, subo pelvis, vértebra a vértebra, subo a espalda, quedo apoiado nos meus brazos, ombros e cuello, vale? Collo aire e veño baixando, apoiando a espalda de arriba a baixo, apoiando vértebra a vértebra, parte baixa da espalda, por último, saco todo ben corregido, vale? Pes alineado, rodillas non se xunten, Collo aire, apreto
barriguilla, empujo, suelo pélvico, glúteos, levanto pelvis e o resto arriba. 2, adelanto hombros, vértebra, vértebra, collo aire, aplano ben esa espalda. E ao soltar apreto, subo e veña. 3, adelanto hombros e baixo vértebra a vértebra, vale? E ao soltar apreto, contraio toda a musculatura, glúteos moi apretados, barriguinha, suelo pélvico, arriba e manteño máis arriba, soltando aire, vale? Que me leve tempo, collo aire e baixo vértebra a vértebra. E ao soltar, arriba, arriba e arriba. Adelanto, collo aire, baixo, 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 baixo. E repito 2 veces máis, vale? Glúteos, barriguinha, contraemos, arriba, peito, brazos, aí. Veña. Última, contraemos, soltando aire, subimos, vértebra, vértebra, arriba. E descansamos, collendo aire, apoyamos ben esa espalda. Estiramos unha perniña, estiramos a outra. E desde aí collemos aire, barriga ben contraída, rodilla ao peito, agarramos a outra perna ben estirada, vale? E desde aí collemos aire e ao soltar, a levar a rodilla a frente e a frente a rodilla. Ajuntamos. Collo aire, vou atrás e solto perna, vale? Vou ca outra perna, collo aire, apreto a barriguinha, agarro, traio ben a rodilla, outra perna ben estirada, peito aberto, collo estirado, e vou coller aire, e cando me toque soltar, vou a levar a frente a rodilla, e a rodilla sacada a frente. Vértebra a vértebra, collo aire atrás, e non solto esa perna. Traio a outra. Teño o sacro, a parte baixa da espalda, ben apoiada, modifico a postura do sacro para ter ben aplanada, e dai non a movo. Parte media, peito aberto, ombros firmes a colchoneta, rodillas non se xunten nin tobillos, levanto o cuello, estiro fuerte o cuello por atrás e volvo a apoiar, miro de frente arriba. Traio as rodillas un pouquinho hacia mí, pero non despejo ni me levanto de atrás, Abro ben o peito, barriguinha ben apretada, levanto o cuello, estiro fuerte de novo o cuello para atrás e apoio, veña, aí quedo facendo forza os ombros contra a colchoneta, a barriguinha apoiando a parte baixa e o cuello ben estirado, estiro ben esa espalda, ben apoiado está, vale? Vale! Estiro unha perna, estiro outra. Vou-me sentar, vale? Collo aire, brazos atrás, e ao soltar todo ben contraído, subo o cuello, brazos, arriba, peito, barriguinha, tronco e cuello, vale? Doblo a rodilla e dobro. Séntome ben, vale? Vou relajar un poquinho a parte baixa da espalda, indo un poquinho hacia atrás, collendo aire, e ao soltar, subo arriba, veña. Peito aberto, barriguinha e cuello ben estirado. Redondeo, collo aire, vou atrás e ao soltar, dou un impulso un poquinho cas pernas levantadas, baixo os pés, peito, barriguinha, tronco adiante e cuello ben estirado por atrás, vale? Pois veña, collo aire e solto. Porque agora, cando estea arriba, non toco cos dediños dos pés, manteño ben unha postura de equilibrio, peito aberto, barriguinha, agarrome firme e cuello ben estirado, vale? Collo aire e
solto. Vamos, collo e solto e fago últimas. Vamos. Una. Vamos a última. Vale. Muy bien. Veña. Séntome ben, estiro pernas. Veña. E desde aí collo aire e ao soltar vou atrás, 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 atrás. Moi ben. E métome tumbado hacia un lado. Vale? Vou hacia un lado. Métome de medio lado. Man diante, barrigiña, peito, collo estirado. Vale? E desde aí collo aire e ao soltar tenso esta perna e subo. E quedo aí, porque desde aí collo aire, apreto ben musculatura da barriga, peito aberto, collo ben estirado, brazo, altura dos ombros, e ao soltar aire, vou máis adiante que a perna, hacia abaixo, non toco ca outra, acerco, hacia atrás e hacia arriba, e aí quedo. Volvo coller aire, contraio toda a musculatura, vou hacia atrás, agora en sentido contrario hacia abaixo, hacia adiante e hacia arriba, dos. Collo aire, apreto, adiante, abajo, atrás y arriba. 3, apreto, atrás, abajo, adelante y arriba. Y descanso esa perna, ¿vale? Muy bien, meto a la boca abaixo, apoyo ben a zona pélvica, estiro en peides, estiro ben os brazos, estiro ben o cuello, apoio a frente. Si me vai baixo, o cuello se me descolga, e quero levantala para alineala, pero non me molesta, busco unha toalliña abaixo, vale? Algún soporte. E desde aí collo aire, e ao soltar despejo perna, e o brazo contrario, pelvis ben apoiado, barriga ben apretada, e aguanto. Collo aire, baixo perna e brazo, e ao soltar ben a pelvis, barriga apretada, despejo, perna tensa, estirada, a ras de suelo, e o brazo tamén a ras de suelo, ben estirado ese brazo. 2, collo aire, baixo perna e brazo, solto aire, e vamos, 3, e vamos, 4, e vamos, 5, e vamos, 6, e vamos, aí, collo aire e ao soltar, hacia un lado, veña, vamos, e aguanto un poquillo, na parte alta, 2 máis, unha por un lado, última, por outro. Vale. Vamos a incorporarnos un pouquinho, meter os antebrazos aí, como esteño eu, codo debaixo do ombro, pé separados, anchura dos ombros, barrigiña apretada, peito aberto, cuello largo, vale? Barrigiña apretada, peito aberto, cuello largo, e desde aí collo aire, manteño tenso o cuello estirado, e ao soltar, solo doblo rodilla, e levo os dedinhos dos pés apuntando ao suelo, aí. Estiro en peines, collo aire, e ao soltar, doblo outra rodilla, punteira hacia abaixo, pero teño que manter peito aberto, barrigiña apretada, e cuello moi largo por atrás, vale? Collo, e solto, vale? Collo aire baixo perna, solto aire. Collo aire, solto aire. Manteño a barrigiña, espalda reta, collo ben estirado. E repito unha máis por cada lado, vale? Veña, non arqueo moita espalda, apreto moi forte a barriga para non desfese a postura. Última.
Vale, bom abaixo, meto as mans debaixo dos ombros, codos levantados, veña, subo un pouquiño, apóyome no antebrazo e apóyome no outro, vale? Apoyo os dediños dos pés, estiro pernas, apreto muslos, apreto barriga, collo aire e ao soltar, arriba, aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? E túmbome por o lado que me quedaba, ¿vale? Por o outro lado. Eu dou unha volta para que me vexades. Brazos, altura do ombro, arriba, cuello estirado, a orella apoyada, perna, mano, ben alineados, e desde aí collo aire, musculatura da barriga ben contraída, tenso perna, solto aire, subo perna non moi alto, aí quedo porque desde aí volvo a coller aire e ao soltar veño hacia adiante ca perna tensa apretada, hacia abaixo, paso xa cada outra, non chego a apoiala, vou hacia atrás e arriba fago un círculo completo de perna, vale? Volvo a coller aire, apreto a barrigiña e sigo hacia adiante, ahora vou hacia atrás, hacia abaixo, hacia adiante e hacia arriba 2, contrario, e veño hacia adiante, hacia abajo, hacia atrás e hacia arriba 3, fago a última e vamos. Vale, descanso esa perna. Veña, meto a boca abaixo, subo, despejo codos, mans debaixo dos meus ombros, arqueo un poquinho a espalda e arriba, cuadrupedia, vale? Corrijo cuadrupedia, vale? Porque desde aí apoio os dediños dos pés, collo aire e ao soltar vou despejar 5 centímetros as miñas rodillas do meu suelo, 3, 4, 5 centímetros, pouquinho, quero decir con eso, sin desfacer a postura da espalda, porque a medida que solo que despeje as rodillas do suelo, teño que levantar en bloque, cargando o peso moi forza na miña barriga e cargando o peso, repito, sobre meus ombros e meus brazos, vale? Veña. E desde aí collo aire e ao soltar, apreto a barriga do peito, estiro ben o cuello, aguanto. Collo aire, baixo a rodilla. E ao soltar, vamos, 2, collo aire, e ao soltar, brazos estirados, 3, forza na barriga, e vamos, 4, e veña dos máis, 5, vamos á última, e 6. Vale, estiro en peines, sigo esa postura porque desde aí collo aire e ao soltar vamos estirar esa espalda, metendo o chip, mirando o ombligo. E desde aí collo aire, preto a barrigiña, importante, este ejercicio para todos os públicos, pelvis arriba, peito aberto, cuello estirado, non desfago posturas nin de brazos, non deixo que non pa diante nin pa atrás, vale? E desde aí collo aire e ao soltar, basculo a pelvis, enrosco, meto chepa, miro o ombligo e aguanto aí, vale? E desde aí collo aire, apreto moi forte a barriga, ven a pelvis así adiante, os osiños da pelvis así adiante, o que me provoca arquear a espalda, brazos estirados a peito e por último levantar o cuello. E veña.
Volvo coller e veña, vou movendo esa espalda toda, parte a parte, de arriba a abaixo, hasta meter chepa, volvo coller aire e desfago a postura de abaixo a arriba e veña. E vamos. Veña, facemos varias, ejercicio importante. E veña, relajamos, estiramos ben esa espalda. Vale? E repetímolo 2 veces máis. Veña, vamos. Una. Vamos a última. E veña. Vale, corrijo postura e sento atrás. Vale? Séntome ben. Adelanto ben os brazos. Abro o peito. Estiro fuerte o cuello. Séntome ben. Adelanto ben os brazos, repito, non levo codos a colchoneta, abro o peito, estiro o cuello por atrás e meto as orellas entre os meus brazos, a altura dos meus brazos. Séntome, adelanto, abro o peito, estiro o cuello, aguanto un pouquinho. Último tironcillo de cuello, estiro fuerte a miña espalda, a miña columna por atrás. Vale, desde aí collo aire e ao soltar veño arriba, meto chepa, adelanto un pelillo máis os meus brazos, deixome caer, levo a pelvis a cada colchoneta, que a espalda de atrás arriba, abro o peito e miro hacia arriba, vale? Corrijo ben as posturas das pernas, vale? E desde aí collo aire, preto moi forte a barrigiña, meto a espaldilla o máis recta posible, estiro ben o cuello por detrás, veño a espalda recta, estiro ben o cuello, séntome, redondeo a espalda, estiro ben o cuello, estiro ben a espalda, vale? E desde aí collo aire e ao soltar, preto a barriga, miro o ombligo, meto chepa, meto chepa, meto chepa, aguanto forza nos meus brazos, meto a pelvis, arqueo a espalda, abro o peito por atrás. E por último, como vou parte a parte, arriba cuello, vale? Collo aire, apreto moi forte a barriguilla e vou hacia atrás. Volvo a coller aire e veño. Solto arriba e veña, vou hacia atrás e repito 2 veces. Vamos, arriba una, preto, e veña, vou última, arriba, corríjome a cuadrupedia, de rodillas e acordámonos que mañán subo unha perna, dereitiña, subo a outra, barrigiña, brazos, hombros, cuello largo, miro de frente, postura normal, pero ben alineada na vida diaria, vale? Notando unha tensión por aquí que nos estabilice, que non nos cae o cuello, que non nos caen os hombros, vale? Cada cousa no seu sitio, cada parte do noso corpo onde debe de estar, se non hai limitacións, se non hai molestias, se non hai lesións. Dicíamos que nos vemos mañán a misma hora no mismo sitio, si no hay novedad, ¿vale? Pues me despido y hasta mañana.